Playback TV Tech Review Music Video. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad.
piel tiene el poder de crear un sentimiento de pertenencia. Manténla sana con Sanex.
love sent to me. Two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the day of Christmas, my true love sent to me 3 frankincense, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 4th day of Christmas, my true love sent to me 4 collie birds, 3 frankincense, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 5th day of Christmas, my true love sent to me 5 golden rings, 4 collie birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. You better watch out, you better not cry. Hello ka na kayo aming kakabsat kayo magkapi tayo. Madama, kaligiti 18 million in the house, 19 pa kitin. Kaligiti 19 na po kami, 19 million in the house. Paduin nyo dato ate viewers gani train tatam mangtidakti iti 5 nga question kakabsat ken kagayem. Okay, 19. Pukaw kayo kami kung nagpukaw kayo umay da kami manibalasiw apay da kayo iti karayan tagpukaw kayo da kakabsat. Hello Maribel, thank you very much kanda jay inload mo nga inom nagaduti kuan thank you dagiti nangababak ka po Kati nakalod kan Kati admin Catherine nakalod kan thank you very much padaanan nyo po iti panag-live tayo na motivang special live presentation para iti panag-birthday ni Manang AG Organisa iti France kabsat ni Manang Angelina Cortez kakabsat ken kagayem adu nga question kakabsat ti nakaitid ta mismo nga insert na dagiti daddo mga nga pa-question na iso nga padaanan niya po iti panag-live tayo na motivang tagay ayam tayo maning kakabsat. Sponsor tayo apo France duang agkabsat Organisa sister iti Pugu Ballesteros Cagayan nga ada iti France. Happy birthday to Manang AJ Organisa Melanie Organisa Kaligasan Kaligasan ba? Okay, basta ni Manang AJ Organisa birthday tata isong live presentation kakabsat special para kanya na iti birthday na. Thank you kada kayo amin na pong agkabsat dita France ni Manang Angelina kini Manang ni AJ Organisa. Agiti sumurat ditoy ag-present kayo ko alaala akapo dagiti nagan nyo. Ta ibolak nga damdama. So it's faded and worn. It's as precious as them all. When I found that little old Christmas tree. Hello to you, Ading Glenn. Muli na 19. Nayunan nyo man tiyo ray sa nga pulupay. Happy watching ka na kayo amin kakabsat. Agyamo na kiti panagbubuyan ni Helen Ramos Dedel. Thank you very much kakabsat. No kanayon kayo magbuya sigurado before Christmas ti 25 maalak apo ati what's hour na dahito YouTube channel ke thank you nakata kayo amin apo. Ano sa inyo dati ta nagparparang ta na anak pay nga nakaimukat na kay dugong kaliriin ko nagapo nag-eskwela man ako nagtulod tubing. Kata kayo amin na po. Happy watching. Hello to Mami May. Bubuyan ni Mami. Nakakukot. Naglamis tata dito si kayo. Naangin. Iti puloy nan kakabsat talaga nga Paskuan. Okay, thank you very much. Kaliti 21 million in the house. Ag-shout out kayo, agayap kayo man ta nayuran nyo ti siyampay agpa question na.
Ay pa-question nagtili makakabsat para kada kayo amin tapno ti kasta ada pag module lagi jubing di Pilipinas. Agyaman na kini manang ni ading Melanie Oganisa. Happy birthday king ka. Agbubuya ni Apo AJ Oganisa. Happy birthday king ka. Dita France kabsat. Nya ko na ni manang Angelina king ka. Na surprise ka. Padaanan niyo po iti panag live stream mo tibiyang special live presentation para iti panag birthday ni ading AJ Oganisa manipod iti pagilian nga France. Thank you kalag iti Oganisa Sisters nga agis sponsor iti daytoy apo nga Facebook page. Thank you very much kada kayo. More power and God bless you always. Sir, sobra. Talagang siniriban na kanima ng Angelina Cortez. Siniriban na kani kabsat mo. Tahabang ka nung agsusurat ka. Katkatawaan na ka. Na plano migaya mo. Manang mangtakaw ka kiti picture na ako na insend ko matkin ni admin Maribika Ogali Seria nagramit ti video na nalpas ta surprise siya no surprise nga iregalo king ka ni manang Angelina Cortez kun kasta matapot iti liw-liwa. Oh, thanks. Okay, ang agsakti ag thank you ang syakti pag thank you ni manang Angelina Cortez ta isuti partner in crime sa mi dito liwliwak na rayaw. Nagyaman na kin ni manang Angelina Cortez apo ti ayat na iti Facebook page talaga nga sinorpresa nato kabsat na ni Apo Melanie Oganisa. Thank you very much. Happy birthday. May you have many more birthdays to come. Oray no adayo ka ti pamilyam. At least adulat na dagiti adalagiti kakabsat mo nga mga yayat. Kaya nagiti kagayem mo iti tangatang ka Apo AJ Oganisa. Thank you very much. Kada kayo amin kakabsat. Empieza ya a llenar tu carrito con todo lo que te gusta. Iti agbalin na po ang sponsor tayo madamdaman og live na ni Apo AJ Oganisa birthday celebrant ken ni manang Angelina Cortez. Nya nagpasip. Yaman nakapod iti 22 nga naka-online iti daytoy nga Gundaway 22. Oh, 25. Lima lang na po, lima lang ng ti inayon nyo. Questionan. Agkapi tayo kano kakapsat. Agkapi kayo. Tada pamigsayo nga makipaskwa. Hello to Dian Castillo. Thumbs up dam kuya. Busy ko na ni po Frederick Castillo. Thank you Frederick. Imaduti what's hour ko tatangal daw. 60 nga nasorok kakapsat ken gagayem. Kada kayo amin kakapsat Diang Castillo ibabamti balay mo dito ipadikit ta ken dagiti aguybuya nga hampay nakadikit king ka pakidikitan nyo man ni Diang Castillo kakapsat da kaya nga da balay na i-down nyo out na pay lang na tawag. Okay, thank you Melanie Oganisa. Okay lang ading kablawan da katin bag nga birthday siguro dagiti pamilyam di Pilipinas. Hello to Gina Bailon na alakaon
Sino pa itiada dito? Ni Evelyn Talbo na alak ngaton ni Sense Cooking Compilation. Ibabakman tibalay ko sir awon ibabam Sense Cooking kada kayo amin na po basta nagbuya kayo anyong ibagbagay si Giday panyo amin dagiti balbalayo ta ipadipadikit tayo kakabsat padikit yo dito ita umado dagiti tao dita balayo umayag lampaso. Happy birthday po present ni Mary Joy Basilio Basilio ala po nagado dagiti naludan tata nagado ti ada dagiti nangababak nakitutak sa yardamo datay naganan. Hello to Mary Joy Basilio. Okay, ni Melo Jane Tolentino kita ko na nakakuanak ni Melo Jane Opacity Melo Jane Tolentino na 795 at duwa ka ulang subscriber an anusam subscribe na Melo Jane Tolentino nakasubscribe na kon hamak pa nakasubscribe king ka pasitin na 796 duwa ka ulang nun maalam ti 1,000 ni Melo Jane Tolentino Subwins Timbang ko na. Okay, Dan Binuyak nag-like nak, nag-subscribe nak, complete package sa Melo Jane Tolentino. Okay, sino pa itiyak nakako dito? Official balay ko bisikit Ana Derek. Ibabam ji Ana Derek. Hello to Mayo 24. Happy watching Mayo 24. Uy kata mapanak mait. Mayo 24. Okay, Mayo 24. Buy-buyaag salsala kayo. Salsala kayo nga naka-red ko naka-blue. O yan, naka-like na kon. Ngay lagto kang lagto agpus-pusipus ka pay. Blue and red dancers. Okay, maya na lang kayo nga salsala rin. Ala, lagto ni Mayo 24 kakabsat. 24 Mayo 24. Happy watching na lakon. Ag-subscribe na mo. Ayan, naka-subscribe na ko Mayo 24. Idikit yung man na po iso na. Sino kayo dato? Ni Dian Castillo. O naka-subscribe na ko Dayan. Naka-subscribe na ko Dayan. Dian Castillo, happy watching. Melo Jane, ayan kakabsat balayo te balbalayo. Dinikit. Sino pa kakabsat? Ni self cooking. Kita mo ni self cooking. Self cooking 2090 mo ti subscribers mo nakakuha na kon. Nakakuha na kon. O kita 2090 lang ko. 2090 agasam data o so at least nakakuha kan madama iti play ko ada advertisement nga rong mo so kabuya okay pakidikit yung man ni Sense Cooking Compilation Clubs at monetize isunan so tulungan tayo man na po ang mga padupa iti revenue na Sense Cooking Compilation kuka ni Raisin Viernes nakatidag ti advertisement mo 45 nga segundos. Pagya mo na kadagiti 24 inom lang na po inom lang na tapno agpa-question tayo 1 and 2 nakatidag ti nakatidag po ti iti advertisement mo Raisin mga 45 seconds ni Duapay. Okay, data ba license na binuyak ni duwang advertisement mo automatic napanan lagto mga lagto ala kakabsat ni yan kakabsat. Okay, nalpas Dan Raisin 23 po na online. Hello to Adelina Portuguese. Ayan.
Adelina Portuguese. Adelina Portuguese. Thank you very much for watching. Apo Adelina Portuguese ni LB Pasqua. Ni LB Pasqua. LB. Ni LB Pasqua Kapsa. Ito ta na yung LB Pasqua. Happy watching LB. Dinikit kayo ditong yun. But I'll have a blue Christmas. LB Pasqua. Danaga mo LB. Tapay jacket mo. Iwan lang na bakas. Ayan, si Mayo 20. Mag-iwan lang ng bakas ka, no? I-watching ka na kayo aming kakabsat. Compilation done ko na dan. Okay, 24 nga na-online. Pado nyo, dapat inom. Kaya yung atamang pado. LB Pasqua, subscribe ka doon kakabsat na ada jacket mo LB. Kada kiti amin nga 24 nga naka-online kakabsat. Happy watching. Frederick, agi bawa ka ti balay mo dito. Makipadikit ka kan kiti napipintas nga mabalasang Sense Cooking Compilation done. Kunana apo. Salamat po kunana. Ayan. Dian Castillo, gaka Dian Castillo mano. No, adun ni kuamon ni 314. Mga kadal daw 20 nga 20 maduray ta. San Cristobal de la Laguna kunana. Madama po agpimpinta. Painter ni Dian Castillo ni Ana Derek apo ko painter isuna. Painter pintor. Dali nga agpintor apo isuna kasi sumada kayo nga OFW nga mabalin nga agpapinta. Agparamit kayo iti picture yo mabalin. Picture drawing na kayo oray no tumaktaki kayo kakapsat ken ka kayo. Dali nga agpinta isuna dali nga drawing iti aglalaok. Views tao nga tumaktaki ono yan nakapugiit i-drawing na kayo kakapsat ken ka kayo. Ayan ni Ana Derek nalaing nga ag-drawing. Kapita Yupay ko na ni Mami ni Mayo 24. Si Kati Mami. Kakapit. Mayo 24 ko na nakaamuyan ako. Okay, kakapsat. Happy watching to Atea Nicole de los Santos. Happy watching. Da kayo nga agkamayat nga agpapinta iti ropa kini Dian Castillo opo wapo naling natang agpinta po nagpipintas na iti views nga naka-display from Ilocos Sur, Arizona. Dagiti hello to Bennett Joy
Hello to Melanie Antonio. Little town in Bethlehem, how still we Hello to Melanie Antonio, present ko na na. Okay, ada na gamon. Melanie Antonio, happy watching. Melanie Antonio. Hello to Melanie Antonio, thumbs up, dancer ko na. Okay, 24. Ano na? Agyaman na, sir, ko na ni Melanie Antonio. Und automatic na. Hello to Mayo 24, happy watching. Yan, agdidinikit kayo dito ng kakapsat. Tano subscribe kayo. Tano maduti subscribers yo. Dalawa po ang makukuha ng dalawa po makukuha nyo po banana pag may iwan kayo ng bakas, isa sa akin tapos sa joint ni Esme. Thanks po sa mga dumikit. Okay, ni Dian Castillo kakapsat, dua kano ti sukat yo, dua ti sukat na no dikitan nyo iso na. Hello to Marjorie Mabun, dan subscribe Mayo 24. Okay, 24 nga naka-online. Niya pa'y kakapsat. 24. Sino? Kalmugam na Jilay. Lubuya kalmugam Jilay. Okay, hello to Melanie Antonio. Subscribe ko na. Kita. Kalmugam. Ano na kabago? Lahan na ron. Okay, buya tano sumuraw. 2014 nagpatinggan tayo kakapsat. Saan po ang link ko na ni Faith Marie Gumarang? Yung link, pakibaba. Link, pakibaba nyo po kakapsat ken gagayem. Dan po, Melo Jane Tolentino, pasukli ko na ni Melo Jane, ako na ni Melo Jane Tolentino. Melo Jane Tolentino, nalpasan na kan. Nalpas ka no ni Dian Castillo Kinka, iso nga agbayad ka. Hello to Miss Magaan. Sino natin ni Miss Magaan? Yan aga na datoy. Hello to Miss Magaan. Sense Cooking, nakasubscribe ka. Ni Mami kano ko nakasubscribe kano kini Sense Cooking. Sino pa Mami? Ni Dean Castillo nakasubscribe matisuna. Nagana. Hello kaya gini. Ni 24 nakasubscribe kano pa ni Mami Mayan. Alam. Pag sinubscribe kayo kakabsat. Happy watching. Happy watching ka mga ibaba ka mo tibalay muna. Kita man di syakti mga ibaba. Naglakaan. Tantangin ka balay muna ito. Oh my Lord, you got your decoration. Oh my Lord, they came with jubilation. Oh my Lord, and full of admiration, they realized what they had. Ipangkuta tibalay mo mga. For the fast rain, out there were tears of joy, and let the people shout and let everyone know there is hope for all to find peace. Rudolph the red-nosed reindeer has a very shiny nose. Maulawak mama. Alaw ka dagiti 19 million in the house. Sense Cooking dan na po ka tayo mabalin umay makipangan ko na ni Maribel. Ayan, basta agdidinikit kayo. O Maribel kano, Maribel ibabam kano tabalay mo taba, umay makipangan ni manang mo. Sense Cooking nalpas kano kini Mami Mayon.
Ni Melojin na isuti sa aji Melojin mama. Melojin pakibabam ti balay mo ta nakasubscribe ka na ni Mami Mayon. Ayan, dumikit-dukit, dikit-dikit kakabsat ken gayam. 18 million in the house. Faith Marie Gumarang, ibabam di balay mo. Ibaba na, mapan ni Mami May bisitaan na. Maribel Lizardo, jay Mami. Why ni baba na. Faith Marie Gumarang dan, pasukli uli, may bonus pa kayo sakali. Hello to Faith Marie Gumarang, Dan Kano, kuna ni Dian Castillo. Sense Cooking Compilation, Maribel Hehe, sis, balikan ka kayo amin, Madam Dama. Okay, Merry Christmas kada kayo amin, kakabsat nga 18 million in the house. Happy watching, happy watching. Nakasubscribe ni Manang yon. Kini Maribel, da kayo kano amin, basta gibaba kayo. Amin nga nagdikit sukatak tidwa, Madam Dama. Na. Ayan, sumukat tidandama kano. Faith Marie Gumarang, dadya mamin eh. Sense Cooking dan po, kabalik. Amin kano nga nagdikit kini ni Sense Cooking Compilation. Lumapangkay di balay ni Sense Cooking Compilation apo. Ay balay na ke kompleto na buisunan na pintas di balay na bunggalo nga nagtaklan. Pangasiyo aputahan nyo nga i-escape da di rumuar nga advertisement na tani Sense Cooking Compilation ke nakamonetize isunan apo. Iso nga buyaon nyo basit da di advertisement na ngadwa tapno pumasok nga revenue na dayjay panang buya yung kanya na. Anyo is-escape isuna. Balay dadya po iti balay ni Sense Cooking Compilation, monetize da ito yan. Apayawan ni Princess dito, Princess! Sumura ka dito, Princess, admin. 20 Maribel Dikit Dan, kung nanakin ni 20 Mayo o 24. Ni Melojin, balay ni anak ko da ita, sir. Isuti Miss Magan ni something's bang. Thanks to all. Kung na ni Melojin Tolentino, ni Manang Pati Madatoy. Happy watching kada kayo amin na po. Jingle bells rock. Jingle bell fun, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. Halo kada kayo amin nga 14 nga naka-online. Happy watching everyone. 13. Oy Frederick, api akong pa'y trabaho. Mano pa'y ngaldaw mo sa pa'y nga agtrabaho ka. Kada giti agi play apo iti video to ino mo tibiyang urehan nyo boy-boyan i-play yulatan okay lang apo tano barbarang mapaadot pa ito'y what's hour ko ta inaldaw nga live na mamindwa ti may saldaw tapos naka-play diyan ti TV mi naka-play iti glalaok barbarang no madupay kakabsat ken ganyan. At Sense Cooking play ko na ang video mo mamaya para may bonus ko na 15,000 kada kini agbubuya po. Happy watching. Mix and mingle and jingle and beat. That's the jingle bells. That's the jingle bells. That's the jingle bell rock. As it's Christmas season, so there isn't any reason we can dance a Christmas polka. Hear the sleigh bell ringing, everybody singing, dancing a Christmas polka. Christmas trees and party, they can free one of joy and love just fills the air. It's a wonderful world for the boys and the girls while dancing a Christmas polka. As it's Christmas season, so there isn't any reason we can dance a Christmas polka. Here is sleigh bells ringing, everybody singing, dancing a Christmas polka. Hello to Maribel, to Dian, December pa. Host, balik sa work. Lamayat. 16 million in the house, kakabsat. Happy watching. Iuray dak taag kapinak lang apo, taag pa-question na. Pa-question na kakabsat, kaligiti buy-buya iti dahito yung Facebook page, tano adda pang module dagi ada di Pilipinas.
Ayureda ka po, mga 5 minutes lang agkapilato mo tibiyang. Ta sanakto agpakita. Ta agko-contest yo man. Sino ti kalay nga sumumbat kada kayo nga 17 to 24 viewers. Miss Magana, I'm here. Babalikan ko din po yung mga dumikit sa akin. Open sleigh. Opo, Paskuan. Paskuang kakabsat. To this night. What fun is to write and sing, play a song tonight. Yeah! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle all the way.
winter wonderland. We'll soon see the candles glow. Hi-ho, hi-ho. We'll soon see the candles glow. I see people all around. I'm on my way back home. No one's ready there for me. I live my life alone. A choir singing Christmas songs, songs of peace. Electric candles burning in the plastic tree. Heavens knows I have to waste time of my life. This lonely Christmas night. Me and Granddad to the church when I was 4 years old. 1,000 voices from the skies were singing Christmas songs. On the way back home. Come, they told me, ram pam pam pam, ram pam pam pam. A newborn king to see, ram pam pam pam, ram pam pam pam. To lay before the king, ram pam pam pam, ram pam pam pam, ram pam pam pam. So to honor him, ram pam pam pam, when he comes. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus way. Vixen and Blixen on North Hills Rim, they're pulling on the rail.
Kumusta kayo amin na pong wan labas na nagbuy-buya, madama aputikaan, sabay kape, kasla di Pilipinas. Di Pilipinas kakapsat ka numang mga tayo tibigbigat katapay kapin. Dito yung sa bali, kapilaang. Isa nga ipangantayo ti kapi. Isa mo, ayan yung hindi ka ubing tayo inapoy tapos labayan. Ikamti kapina, tayo yan apoy iti kaldo tayo, idubing tayo, malagip ko pa Wano dati agaramit idininang ti kapi atay nakirog nga bagas tapos iso tagbaling nga kapi mangigad ti inyog pupigutan na po nagimas naimas latan kalada chocolate na matali din. Kaya mo nag-apo ka dagiti 19 million nga buy-buya iti dayti nga gundaway. Uyuray da kaapsat ta mga nalabasit. Agpagparang nagta agay-ayam tayo. Tangay aduwa po ti sponsor tayo iti dayti nga aldaw. Angko pay nga naibos da dyan sponsor di Kalman iso nga pagkakataon nyo tatabasit kayo nalalaka mga bakon. Hello to Manang Mila Aquino Miranda, happy watching. Madama ka manganin sir. Mang mga na kong pamigat. alas gis. Kadagitiya po nga 20 million in the house. Thank you very much. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior born. Long lay the world in sin and in their pining. Yet he and the soul that it's worth, a thrill of the weary world rejoices, for yonder
Hello kakabsat. Glory to the newborn King. Nalpasakon. Nalpas ti kapi na po nga Dagiti ay agbubuya nga 17,000 in the house. And nasty mind, God and shine, a nation shine. Joy to all ye nation rise, joy the triumph of the sky. Okay. 17,000 in the house. Happy watching. Sino tiyawan tinagan na dito eh? Okay, check up tayo. Awan tinagan nyo dito eh. Ani manang Virgie. Awan tinagan na takabaksak sa na. Virgie Biloria. Okay, dagiti aputi dati unog. Ni manang Virgie Biloria. Ni Faith Marie Gumarang. Ani Bennett Joy. Kastamat kin ni Miss Magaan. Ni LB Pasqua. Ni Adelina Portuguese, ni Mari Joy Basilio, ni Mayo 24 kunana, 24 ni AJ Uganisa, ni Susan Tapugay, ni Helen Ramos Dedel, ni Mami May, ni Lorna Domingo, ni Glenn Molina, ni Melo Jane Tolentino, ni Rayson Bernes, ni Sis Cooking Compilation ni Rayson Datoy, ni Marjorie Labao Aleste, ni Dian Castillo, ni Marivic Ogale, ni Atea Nicole de los Santos, ni Evelyn Talbo, ni Marvelyn Pichay, ni Ladi Domingo. Duwan sa nagan ni Lani Lani Domingo, ni Eileen Kiang, kastamet kin ni Nerissa Tavios, ni Catherine Cantor, ni Evelyn Talbo, ni Angie Alamo, ni Melanie Antonio, ni Maribel Slavon Lizardo, ken ni Gina Balangay Bailo. Okay, kakabsat ken gagayem. Raysen, nadakati Raysen. Raysen, Biernes. Amuyo kakabsat di DJ paki kong kontesak DJ YouTube dito YouTube. Ada ag-sponsor iti play all, i-play na iti 5 oras, 10 nga oras, 15 nga oras, 20 nga oras, adapi yatay 100 nga oras nga i-play da kandat di ati videom. So nga da jiti kita nyo kakapsat kan gagayam, sumrat kayo di jayan ti live ni May B. Garcia, day jay kakapsat kada Sabado nga mabola da jay from Monday to Friday. Ada entry yun jay isura natin nagnagan nyo, tapos intuno Sabado dajay apo iti panangi raffle na nga masapul nga no nagbuya kayo, masapul nga intuno Sabado. Adda kayo di jay alas 8:30 iti rabi iti Rogina iti panag live na apo. Once nga mabunot ginagan nyo no adda kayo alaon nyo dajay nga premyo talaga nga i-play da. Iso nga anusan nyo ti kasjay ti na mayak apo nakaalanak ti play all ket iso pa yapo nga nayon dayay what's our ti YouTube ko idi kinitak pay so nga in-play da kakabsat. Iso nga malaksit ka diti in-play yo apo da kayo nga buy-buya adda dayay. Iso nga na tatari nyo Merkules tatanya Merkules madama iso na biro ko nyo ti M-A-I tapos B as in Victoric Garcia ko na
G-A-I space B space Garcia, G-A-R-C-I-A, maybe Garcia. Kapidwa ka po dahil isuna, madamati awat na po iti sweldo na nakamonetize dahil YouTube na. Sumsumulot ni Alawi, iba na Alawi di jay kadaglalok ni Vice Ganda nga maki nagado nga viewers na iso nga sumurot padasan nyo apo ti mapandiyay ag-subscribe kayo tapno ti kasta ka umado ti what's our you apo agpa-subscribe ko nakapa-subscribe na ti namin sa nga panagbuyak di ko nakapa-subscribe na apo iti mga 30 na subscriber may salangal daw dadi iso nga imado ti subscriber ko tatan nagbali nga 1,360 idi ko 1,200 lang idi so nga imado basit so agpaisotay kong kunada nga no awanti anos awanti lamot kunada pababa ti link na biro ko nyo ti YouTube na kakabsat M-A-I space B as in victory space Garcia, G-A-R-C kita mga ibabanak mga ibabanak ti link na iso na may dahil ti biro ko nyo apo nga dahil ti biro ko nyo nagado nagdakkel nga balay dato nga yan nan dinamag ko agko ko iso na message na message kanyak no tuma tinawag kami kag tagkapidwa kami ko aging istorya kakabsat iso nga ano kaya yo sumurak di jay abangan nyo iso na dahito yun iti link na okay dahito yung kabsat iti link na in down ko dahito iti link ti kuko na tatapo May Ben Garcia second degree casing ko iso na yang kakabsat monetize iso na 6,380 subscribers ti ko na ngum nakamonetize data na po kitaan nyo data link na data imbaga dikit na ako sa kanya sir ko na ni Melo Jane Tolentino taga Ballesteros Cagayan iso na at imbabak nga balay dita iso iti dikitan nyo happy anniversary Rhea Taguba ni Rhea ikatinagan na hello to Rhea Taguba thank you Adi okay taga Ballesteros ni Mayla iso ni ko data ni Mayla anak day di municipal engineer tayo ni Uncle Temi Garcia di Ballesteros Cagayan iso na idi aji asawa na antimi ni Auntie Francisca Ben na tagapayagan na yasawa iti Garcia di jay Centro is Ballesteros Cagayan jay asa dagti Kirauliko jay asa dagti health center ti Balayda kakabsat ken Cagayan nagamamo kami naging istorya kami ko na ni Melo Jane Tolentino huwag kakabsat taga Ballesteros iso nang dadtoy yamuno Koreano Taiwan nalipata mo tan narse iso na iti Korea nga mukuna na ananusak kapidwa ta iti YouTube ta after kada ito'y napalabas nga 2 bulan inikanak ti sweldo ti YouTube kalalak ti pin number ko na di last week na nagpatang kami manok nagyan nang ko nakamanuntin na ko adana ornong ko na nasorok nga 40,000 nun ko na nakakabsat iso nga agpaiso nga no adan anos na anos kayo apo talaga nga ikan na kayo ni YouTube kana duti viewers yo aduti buy-buya iti content yo apo sigurado nga pagkakwartaan nga talaga no maanusan nyo kun aduti tumulong kada kayo iso nga habang agtugtugaw kayo ano kaya yo ala ko padas-padasan nyo kakabsat ngam sabay nga agplano kayo habang sabay nga mamonetize nga maka 1,000 subscribers kayo masapol nga listuyo nga ipabuya dayjay video yo tanga kaslakanyak idi apo
hangko hanak unay nga nagpapabuya nga nag-live ito itajak mo live idi iso nga agpaiso nga ado ti subscriber kon ngem pasit ti watch hour ko iso nga habang awampay ti 1,000 watch hour yo nga 1,000 subscriber yo masapul nga kadun nyo paspasan nyo ti agi-upload dagiti napipintas nga kwa kani pabuya yo apo tapno ti kasta into no mabuyot ti 1,000 subscribers ma-monetize isuna basit tulangan automatic to na po nga naka-monetize awan ti problema yo asla kanya kung matata ag problema na ti watch hour ko apo tauray no nagado ti subscribers ko basit mo ti watch hour ko iso nga da kayo nga awampay ti hampay na kaala iti 1,000 tas ti pamayan nyo apo ipabuya yo buyaan nyo TV ka naglalaw kasi ti pampamayakon ta madanagan nak no baka no malibasan naktakunada into kanuno 2021 no hammo nga naala ti 12,000 watch hour dahito YouTube mo kakabsat ag back to zero kasano kanya kung kakasinak nga nagpapabubuy-buyan nagala ti watch hour ko apo tapos ang kumakamat ti mabuo ti 4,000 before nga ag 2021 siyempre ag back to zero na kung so nga iti dahito nga kanito apo at 1,565 ba 1,565 nga watch hour ko ni so nga papanunod ka do pa 2,004 pa so nga nakakabig laser ta agpaanakan kami iti okay alawon okay lang reason kakabsat iso nga advance Merry Christmas to all ko na ni Rhea Taguba iso nga kasdi ti pamayan nyo kakabsat yung nabasit lang pa lang ti balayo tabasit ti watch hour yo okay lang nga 2021 kayo nung kasala kang makanyak dagida do mga at 2,500 na nga watch hour rin tapos na malpas iti 2020 ag back to zero kakaasi so nga agbalinto kanu nga 10,000 watch hour awan ton na strict tunay na apo ni Lolon iso nga kakabsat kan gagayem kasjay ipamayaan nyo happy watching Arceli Lizardo damagaman natin no naala da dagiti ilolod dan depende kan dagiti apo nga sponsor ko na ilodang ko na damin agi malaksit ka dagiti tuma na ilodda ka nun so thank you very much kini Arceli Lizardo talaga inikinaadwan na apo iti inabak ni Arceli Lizardo iti binalan Lizardo iti binalang ka idi apo Arceli kadagiti Hana Hamad Alabani hello Hamad Alabani hello to Hamad Alabani when sir adda kanon sir thank you very much awan na niya man nahanga siya ti pagtangkwan nyo ta dagiti sponsor agiti nagload kakabsat ano hanga po kanya da po awan na po iti inabakyo ta siyak lang ti nagbalin nga kaslang nagbalin nga nangipadanon kada kayo apo dagiti inabakyo nga prilo awanan niya man nakakabsat taga pakak nak sir taga pakak ka di kapidwan Lizardo huwag namin nga taga pakak kabagyami basta Lizardo kasi ni Auntie Maripe Lizardo Berbano Auntie Kisuna ado apo ti taga Lizardo dita pakak happy watching kada kayo amin nga 12,000 12 million in the house. Hello to Faith Marigo Marang. Happy watching ka digiti buwaba kakapsat. Kit agore kayo ta bunuton tayo dagitoy hinaganon. Abang bumabada. Okay, no sino ti mabunot dito apo ako taawan ang ko itid. No sino gida dito iso ti
Maitit. Thank you so much, sponsor. God bless us all talaga. A thriller for the weary world. Mangbunot tayo puti dua. Dito'y ayan tinagnagan nyo ang mga bak. Ngam na awan iso na dito'y akahang kuwait itit. Okay, first bunot. No awan iso na next. Makantay ti sumarono. Asawa kasinsin ko ni Marie Pig, sir, kung alakitam. Wow, ni Perbano. Ni uncle ko nga balik. Lizardo, di pakak. Uncle ko ajay, kasinsin ni amang ko. Ni Uncle Reynold Lizardo. Arawagan na ti balik tay nakaputo ti talong ni Mary Grace, ni Mary Jane, kin ni Mary Grace, Mary Jane, kin ni Mary Grace. Diyan ka mo kanya din. Nakay di may isa nga Mary. So nga duwada lang nga nagbati. Nakaputot ti kwa nga inasawa na kaberba ng family. Okay. Hello manang Virgie Biloria, happy watching. Anak mamati di yubing nak talo ta anak na talo anak aji ang antimi. Yung natay di basi aji may isa kapsat. Adagayim kas niya nga tal triplets ka kunada. Uncle ko dajay, uncle balik. Nanti Merly nga nagkanajasawa nan nalipat akon. Okay, dito apo iti mga bak aji mama bunot dito itawan next. Ag present aji mabunot apo Dian Castillo. Lod di Pilipinas datoy hanga lod dito Spain. Dian Castillo kakabsat. When sir nagswerte da Hamad Alabami. Thank you ading ko na naman ng Virgie Biloria. Okay. Di nabunot ko apo ni Dian Castillo. Present 1. Agbilang natin sa nga pulo 2. I-present ko yung ag-present kay lang. Present ko na. Hello Dian Castillo. Okay, congratulations Dian Castillo. Dian, dahil ito number mo. Bagam to aji number G Pilipinas ta isunto ti lodak. Okay. Next question. I know next nga mga makaputi 50 pesos preload. Okay, to Mayo 24. Okay, naala ko. iti nakabagkakapsat ko ni Mayo 24. Mayo 24 kung ano na kung ano ni Mayo Orita. Mayo 24. Mayo 24 kakabsat ken gagayem. Mayo 24 i-message mo to kanya number mo. Ni Dian datoy, ni Dian Castillo. Pakita mo lang at anuwan ti bagbagayo. Najimak. Okay, dari dia putih Mayo 24. Inalpasan. Nalpas datay ati background tayo na po. Ninalpas nan 1 hour and 22 seconds kaabsat. Dati man ti kitaan tayo. Babarang hang makuha. Hello kada di 18 nga viewers kakabsat ken kagayem. $20 apo nga naka-online lagi di 20 million in the house kakabsat ken kagayem. Question ko apo nga pangabakan nyo iti 50 pesos preload iti YouTube channel to Motivang. Good morning kada kayo amin. No amuyo ti answer na apo iyan siya answer kay lata DJ Kid. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang atin ng manok na tinona sa bahay ng kuya. Ay mayroong
Kada kayo amin nga 19 nga naka-online kakabsat kinunaan dato ano nyati mo na dito nga sumangpot dito yan ti monitor ko iso iti mga ba. Ay gure kayo 50 ko nakibababa. Ibababa ko rin ko ayam dato or at least ada ko dito ada load nga 20 dito ada load nga 20 nga pesos dito kakabsat kang gayam ipalapalagak tiyan sa iti question ngam nalaklaka iti abakan nyo kakabsat madamdama i-reserve back ti question nga mapan iti Facebook page nya 20 pesos katawa ilalaka. Siyempre, basit kayo dito 19 kayo lang nalaka kayo mga abak dito iso nga paspasa mo. Ang kay madanagan tano, kasparigan ajili mga question ko sa agasot, iyad adu mo ti question, tanod adu kayo nga mga abak dito. Nya, katawa ni Eliani. Okay. Iti 29 municipality iti Cagayang kakabsat ken Cagayem anya nga ili iti Adacueva na go. Iti 29 nga municipality iti Cagayan anya nga ili apo iti Adacueva na go. Agtip-tipit kamot sir ko na. Haan kasi madamdama dito yung Facebook page talaga nga naraboy iti paraigado dito Okay, anya nga ati ko 20 pesos lang anya po anya nga munisipyo iti Cagayan iti Adacueva nakakapsat ken gayam hantay amin adamet Adacueva nga hantay amungom adatay maysa nga municipality kakapsat nga Adacueva na nga napintas. Okay, ang ko kadamdamagan no anya ti ayan na daji nga kuweba kakabsat amok nga dijay ti ayan na ngem damdamagak no anya nga munisipyo kunana dito ka ni Melo Jane Tolentino ko Peña Blanca. Melo Jane Tolentino 20 pesos winner kakabsat ken Cagayan 20. Okay. Ati ko ludakto no bumabanak nga damdaman. Ati ludakto no madamdaman. Ibagayo lang dagijay may ibagayo apo dagijay talaga nga numberyo ta paludakto atoy. Ani Melo Jane Tolentino i-message da kakabsat. Okay, next question kakabsat. Peña Blanca, talaga po nga Peña Blanca nga masarakan ijay Calao Cave, iti Calao, iti barrio iti Calao, napinta sa po dito nga kwan, simbre ka kung nakabubutang kakabsat aglalo mapang kajay 6 chamber na, madanagan nagpatingkanak lang apo diyan ti church, diyan ti kay kasla, diyan ti church na, di chapel na, diyan lang nagpatinggaak hanak simbre kon, mabutungak. Idi 1993 siguro aja di napan na nabayagan napintas tatan alay. Okay, kakabsat ken Cagayem daytoy apo iti ang daytoy apo ko may samanin nga ili nga hello kada kayo amin nga 20 anya nga ili kakabsat iti pagapuan tinagadu nga ikan go. Ili nga pagapuan iti adu nga ikan kakabsat ken Cagayem go 20 pesos preload. Anya po iti ili nga pagapuan dagiti adu nga ikang kada kalamlam sa dagiti kwa apari kano ti pagapuan ti nga ikan apari kano kakabsat ken Cagayem pagapuan apo iti ikan dagiti kasla pasayan kadalagdaw kadaglalaok anya pagapuan na kakabsat. Oh, Santa Ana, apari. Okay, apari kano pagkapuan na ti anu nga ikan kakabsat ken Cagayem. Pagkapuan na puti adu nga ikan, adu nga rasa, adu nga pasayan, adu nga bunog, adu nga aglalaok. Nya ti pagkapuan na po. Iyan natin ada pagtaraanan na dajay iti nga kunak. Daputa aduti produkto na dajay apo kakabsat tilapia nga da barbas na
Kadaglalaog iso dayay. Isino ti nag-answer apo iti bugay. Apo si Kap. Okay, nag-answer ni Maribel iti bugay, ni Maribel tinangabak. Maribel Lizardo. Abututan na dati imkwanam. 20 pesos kakabsat ken gagayem. Okay. Iti probinsya ti Cagayan, iti municipality, ada 29 municipalities na kakabsat ken gagayem. Iti dayto nga kanito, anya iti kabarbaro nga munisipyo nga iti munisipyo nakakabsat ke ada ijay ngato iti bantay. Medyo na ngato ti ayan nakakabsat ken gagayem. Ngato ti tuktok ti bantay. Inyalis da kano kakabsat ken gagayem. Dati nga munisipyo apo ko ada sub capital na. Go. Anya iti munisipyo apo nga ada iti munisipyo na po inyalis da. Impa nga ada pay sub capital na kakabsat ken gagayem. Okay, laman. Umutatan glalaw mo datan. Okay, kakabsat ken Cagayan. Pasalakan iti 2nd District of Cagayan nga the sub-capital na niya nga ili kakabsat. Okay. Apo Benet. Agkarangabak ka mo talaga nga nag-review ka ding. Benet Lizardo winner 20 pesos kakabsat ken Cagayan. Okay, gatar. Lalo. Anya mo ti anya mo diyan ti lalo kakabsat. Lalo. Nakita ka nagpintasan di lalo kakabsat diyan ti before ti magapit. Diyan ti kumita ka ti banda ti bagatang ko nagpintas. Di nagawid kami lalo Cagayan kakabsat ken Cagayan. Okay kakabsat. Anya nyata Catherine Cantor agpatinggatay kin ni Catherine Cantor baka siyempre kastoy amin ti papapestyon kon. Anya iti municipality kakabsat iti Cagayan nga kaimasan iti tinupig na ati ko original nga kaimasan iti tinupig na go tinupig nga tinuno nga tinupig kada sinsino man kada bibibing ka anya iti kaimasan na po nga munisipyo apo nga kaimasan iti tinupig na original kakabsat ken Cagayan go mapantayo kin ni Kati ko na thank you po Benet ni Melanie as Antonio Alcala Gataran Magapit Alcala Awampay original dati kakabsat munisipyo nga kaimasan iti BBA tinupig na nga tinuno nga tinupig kakabsat apo nagmas nga dapay nyog na dapay mani na kadaglalaog magapit lalo konada awa hanga kita idi agkara biyahe na ko dajay itinulad tunad niya nga question anya nga munisipyo iti kaimasan ti tinupig na kakabsat ken Cagayan iti municipality iti probinsya iti Cagayan nga original ti tinupig na kakabsat anya nga question 12 agita dadto mga ili tinultulod dalangan ng kakabsat okay anya nga ili iti kaimasan iti tinupig na nga original kakabsat pilit nilang ginagaya pero hindi nila makukuha ang timpla. Anya po, Santa Praxedes, Santa Ana, Ballesteros, Santa Praxedes kano kakabsat nagaya mo tinupig di Santa Praxedes ka tinultulod dalangan amulong kano amulong nakaramang kayo tinupig diyan tano saan Ballesteros ang anay mas tinupig ti Ballesteros tapatopat so iso ti tatak ti Ballesteros bugay igig awampay tinakala kakabsat lasam ado di lasam kakabsat agiti katkatre kada nagitay furnitures di kwada di jay bulog daksa pay nakakuha ti tinupig ta bulog tinulod dalang nagitan lasam igig kakabsat awampay nakaala apo tugigaraw iti
ado DJ ko batil batong basta da patong na. Kaya ti ko ada Ilocos ko na awan Ilocos ko Cagayan ti Bagbaga Pamplona apari kung kunada apari iti adu nga lako da dita Gakka. Pamplona, Ilocos, apari Sanchez, Mayo 24 atay Susan Peña Blanca ko na ni Ate Susan. Igi Peña Blanca ke sabali amulong agpalaot kay gamin patpadaya kay maglatan. Sanchez Mira ni Marjorie Leste piat iti kwati piat ke ti kwada ko unas data unas Rizal Rizal ke kaaduan ti Malaweg Jackson Luna Pamplona Magapit napi awan mo lang tayo maka-answer kakabsat kan gagayem nariga dato yapin nariga dato yung answer Claveria Hamad Claveria ni Hamad ala Bani ni Hamad ala Bani. Okay, Hanad Alabami nya nagamog pepeso ibagam to message dak dagiti mga papakakapsat tao no sawali kiti magbagayo ko ang kumammo so nga sayang tatawin ti Claveria kakapsat ki Claveria iti kaimasan iti tinupig na kakapsat amoy iti tinupig da adya inukis ko medyo ada manti-mantika na nga nagshot nga nagpintas di pa nakakwanan ako nga kanong nag-iimas naimas apo Claveria awan lata Claveria pugpugto kayo magamin Claveria kagayang kakapsat iya pa iti yan di kay masan di bibingka nga da mani-manina ada inyo-inyok na kadaglalao. Di one. Apa nakadumot dati yun? Nakadumot dati ko ako. Dayan, ni May 20, ni Melo Jane, ni Marinel, ni Bennett, ni Bennett, ni Hamad. Apa man question ko? Ni Dian Tim muna. Ni Dian ni 20 na. Ni Dian kini 24 saksi 50 dagitoy 50 mo 20 timbag tatay. Okay sir, 3 types na answer ko nga Claveria ko na ni Arceli Lizardo. Huwag mo tipip masok. Naawa. Muna ni Kwa. Huwag kayo tabaliwag ka. Sa sarunong mo kami nagpilyado to yan. Thank you. Mayo 24 kung kuna na Hamad. Yehe nakala nakmet lang tigado kuna na. Okay, baliwag apo ko. Ili mo amin dato yin. Okay, next question kakapsat ken kagayem. Anya nga syudad iti adda Leon na. Go. Anya nga syudad iti adda Leon na kakapsat ken kagayem. Leon. Go. Syudad. Awan simrek. Awan siyak, awan makitak. O awan nga talaga hanggang simrek king ka nagana dato yan ni Arceli Lizardo. Anya nga syudad kapsat ti adda Leon na DJ nga to ti bantay. Go. Singapore ka. Pilipinas lang Pilipinas. Adaya mo Leon DJ Ballesteros. Baka DJ Parque ay bagbagana ati Ballesteros. Anya po nga syudad iti adda Leon na. Syudad di ba jay kay Cagayan jay Pilipinas dato ya. Ilocos Norte pasarakan ti Leon. Baka mo di yan ni kuan ni Apo Chabit Singson.
sinugod kayo. Talaga nga paupawan na kayo ni Dian. Baguio City. May makita sa bay nga sumunod ka, makita mo no da ka Cannon Road kakapsat makita yung tay Leon di jay. Leon, di ba? Di ba da Leon na tay jay? Isabela, Lawag City, Amulong ka no. Na kwayo. Di ba Baguio City? Ni Dian. Ayun ni Dian. Dian Castillo, Baguio City ka no. Nakita na da Leon iti. Dian Castillo, kakabsat ken kaganyam. Ala, naka 70 sunan. Okay, next question. Manuoras tayo. 1 and 41 seconds, kakabsat. Nyayain ko ni Kati. Okay, Baguio City kakabsat. Imuna ni Dayan. Naling kay magayam iti naganayin iti Philippine history. Okay. Kakabsat ken kagayam. Daytoy apo ko nabitpay nga nabangon nga probinsya iti Pilipinas. Nabitpay nga nainayon nga probinsya iti Pilipinas datoy iti mapa iti Pilipinas kakabsat ken kagaya. Anya nga probinsya iti nabaitpay apo nga na inayon nga kasmay sa nga probinsya iti Pilipinas kakabsat ken gaganya ken gagayem. Okay, amuyo daya po. Nabitpay nga nainayon nga probinsya iti Pilipinas. Go. Tawi-tawi. No, nabayag ta tawi-tawin. Cagayan. Sigud nga probinsya data Cagayanan niya. Tawi-tawi. Awan. Begins with letter S. Begins with letter S kakabsat ken gagayem. Anya iti nabitpay nga na bangon uno na ipanagan nga probinsya apo iti Pilipinas. Begins with letter S hanga Sulu. Sulu nabayag data nga probinsyan Sulu. Kamigin ka no. Napaspas. Okay, kakabsat ni tinangabak apo Sarangani Province. Iso ti probinsya ngayan ni Pani Pacquiao kakabsat ken gayem. Sarangani kakabsat. Kada Sarangani kakabsat. May congratulations to Manang Susan, Manang Susan 20. Bagayo nga ala solana kano. Barbaro nabitpay apo mga awampay ti sanga pulo taon na ato nga naramid nga probinsya nga nainayon iti Pilipinas kakabsat Sarangani Province. Nagkatawan ni Bennett Joy Lizardo. Thank you naman ang Susan. Nyata Surigao kano. Surigao na bayag data nga probinsyan Surigao Norte, Surigao del Sur, Sulu kung kunayo. At pukpuksit kayo nga talaga 16 nga naka-online. Okay, next question, kakabsat. 20 pesos. Manong nga 20 atin? 2, 4, 5? Okay, next question. Mayag Mobile Sounds. Okay, kakabsat ken gagayam. Di question nga pangabakan nyo iti 50 20 pesos preload kakabsat. Wrong spelling wrong. Anya nga munisipyo iti Cagayan iti ijay bandana ti Bagbagatan no lalaot na kakabsat ket asagagan isuna iti probinsya iti Apayao. Go. Anya nga munisipyo iti Cagayan nga iti bandana Dayaw no laot na kakabsat kasadag isunan iti probinsya iti Apayao.
Go! Enrile ka no. Enrile. Aji kasegan nyata liwan, nyaji liwan. Aji kas jenan jelabus nang ke apa ipugaw. Ipugaw ang kagayan data. Jay bandana tikas jena asedegan no ada ka dijay yanti ko anak ke bandana bagatan no laod na jay ka asedekti kagaya iti apayawon kakapsan. Putul ka no. Putul apayaw lang harudon di dajayan nga mismo. Apo Isabela Junction Luna Abulug Dana Ili Pamplona Dana Ili Dana sebagai sebagai datang di akapsat dati ko mangregi abo iti letter B ang ngajang ang abulog mga daji ti ala kakapsat asa nagkunay dajay agkas di ka lang lumawsat ka lang agpasa ni si drong kapayawon ang isuna dajay. Okay nya ti naga nakakapsat letter B kakapsat ken gayem balisteros ka no. Talaga kauso kata kaya po. Okay iti ili apo ili ti bagaw jikas jay na dayag apayawon ngam di abulog mabalimot kumangam asa dagunay agbalyase ko no da ka di Junction Luna pakas jay ka lang di sa disidro apayawon iso nga kwa apayaw bagaw Hamad Alaban. Okay, kakapsat ken gayem na 18 million in the house. Next question kakapsat. Iti 19 nga barangay City Ballesteros kagayan anya nga barangay kakapsat iti unana kano kakapsat ada Milagrosa nga Revoltuna. Go. Iti 19 nga ili nga barangay iti Ballesteros kagayan anya nga barangay iti ada Milagrosa na nga Revoltuna kakapsat ken gagayem anya nga na mga barangay. Go. Anya nga barangay iti ada Milagrosa nakakapsat nga Revoltuna. Hindi ka naman ka answer niya po rin. Sa bagay Milagrosa lang Milagrosa lang tama-tamin malaksid iti mabutal is kakapsat kan say siyempre amutay nga Milagrosa daji nga iti ayan na nga talaga daji nga kwa ijay pihat ayan na po bakot aji daji ay mabutal kasla replika na lang apo ngam nandiya ka mo no ada Milagro di nga napasamak ngam dapay may isang barangay po nga mas ada Milagrosa na nga Revoltuna ta istorya madamdama. Sino apo kabaritan kuna ni ni Mayo 24 po awang ti Milagrosa midijay di payagan nga Revolto ti ayan nakakapsat da nga Revolto apo ada iji Kabaritan West di ayan ti amuyo aja yan ti simban di Kabaritan West kakapsat. Sino aja Kabaritan West dito ni Catherine Cantor. Idi estudyante kami di high school kami apo ada na panami DJ Kabaritan nga daji kanu Revolto DJ agmilmilagro kanu idi iso nga malagip ko sapay ko maputa
hantay makabagkabasol dito ang live ko glalok ti malaglagip ko na po nga magpaypay so nga dagiti in nga babakot dagiti taga Kabaritan West aji kano dajay ayan ti Jamuno Romano daji nga simbaan na po ada agmil milagro datay kuana idi unana iso nga ada simbaan dajay ayan ijay abay ti taalang simbaan sir ko na ni Manang Susan ani Mayu Bernet 4 Kabuluan wrong spelling met ko na Virgie Viloria Kabarita Banayag Mobile Sounds. wrong spelling wrong si Kamo Catherine daya mo Kabarita West yan nakita niya hello ijay ayan ni taala nga simbaan sir agpay sudaji manang wrong spelling met oh si Catherine wrong spelling ka no wrong dayi ka ron wrong spelling aro nga wali naba mo kati agpay sudaji manang Susan na amamum dajay ha pinag tugtugtung na kon manang Susan di pagpay sudaji nga kunada nga milagros sa daji dajay iso nga nalagip ko iso nga dajay it's a tie it's a tie kano kakapsat kagayam tarong spelling kano mat iso pa isumat Kabaritan West ni Elani Domingo Impanan apo next question tie kano kakapsat kaya ilugan na kakapsat kada kaya okay sumaruno kakapsat ken kagayem api istorya met kay ni attorney taala sir atay lakay jak laam mo ko na isuti bagada iso nga syempre ginon una nga lalakay kapsat kan kayem ta adda kanu ngamin jak mo iso na dajay revolto nga aji kanu bado daji gamin revolto kakapsat ag pukaw nga makita da kanu nga adda daldaludo na syempre paspasyar nga siguro nga ta kung kunada ya kamu nagpaypayso ano siya kakapatila tata katoliko na mat kakapsat mamati na kaputi revolto gida to dila kayat sa bali religion nyo sa bali mo kanya may so nga kanya-kanyang pamati kakapsat ken gagaya da kayo amok nga dito yabukad ado ti taga Balisteros kagayan niya question ko kakapsat anya itinagan day dilakay nga agmauyong nga dakkel ti mata nga magnamagna di Balisteros idi go uri nga Balisteros basta magnamagna likaw-likaw nga dakkel ti mata nga lakay nga batit anya nagan na po ajay ala no may di payagan idi agpasya-pasyar may aglalakag daw-dawat hanga ni kudaji lakay hanga ni Pabian daji anya tinaganda di lakay nga dakkel ti mata nakakabsat nga batit nga kaslag mauyong sa amad nya nagana kami sabot ka nga sino po ni Roderick Molina ay give mo na lang Sir Keniging Eliane ko ni Melanie Antonio ko Roderick Molina ko ni Catherine kantor ko isa quit ka amuyo pa lang mati sa kulit ka naala ni Catherine Kati kasano nga lagi mo ni sa kulit Kati kasano nga joke ko lang kunan lakay duro ka no Kati apay nga kasano nga nalagi mo ni sa kulit tinaga na kakapsarti dakil ti mata nga rumor yung mata na iti nga bati nga lakay nga nangisit ka kasalag mo yung Allah dadta ni sa kuiting ko namin taray pawayami dubing kami talagang lalok ti malaglagip tayo sa kuit kasano nga nalagip mo tayo Kati apo malagip ko aserta kabot-buting ko
O di kami dubing kami. Kuna ko datani sa kuitin kuna. Taray, siyempre dakol ti mata nga rum war kakapsat nga apo. Sapay ko maputa dajay pakararwa na dano na tayo. Apa? Baka manana. LJ. Di amuni sir nga saan kami nga taga Ballesteros. Kita ko na matay nagtilop ko ni Eliani Domingo kakapsat kagayam. Nakainumin ya gingo. Naka-memory. Amman talaga kakapsat inubing kami. No, makita mo da jila kay rum-rumarte mata nga medyo gululpot nga kasla na ba na kasla agmauyong iso na rum-rumarte mata na di kakabutang data ni sakwitin tapos sultukom di mata na ko na day di kanyami ka iso nga kabutong menin sakwit ka aglikak gal kinikati ta malagip na balang mo sa sakwit kaputang nagayam ging Eliani angkel ngamin ni ging Uncle ka nun ni Kati. Okay, kakapsat. Napamulan kini Kati dati ate 20. Next question kakapsat. Baka kawagyan na sir. Da kayo nga taga Ballesteros siguro mahala ni manang Susan dato yan. Anya datay medyo adama mauyong na di Ballesteros idi nga pampanaganan da iti Maria ngem nayunan nyo da ginagan na o Maria tinagan ng kakapsat at da inayo nyo lang giyan tinagan na go Maria. Lagi di Ballesteros kakapsat idi adati agmauyong manin nga nakuto nga bagat nga magna nga napapanaganda iti Maria inya ti pilyado na inya tinajinayon ginagan na Maria Palanggan. Maria Palanggana Maria Mamala ni Maria Mamala Maria Tungga. Apa sih Wan, ni Maria Tungga. Ni Arceli Lizardo. Maria Tungga ti panganpanagan da idi apo kakapsat. Kasano nga muyo dati ko taga kayo. Okay, Maria Tungga aja kakapsat. Maria Walay, Maria Tungga. Naudi ka Catherine. Imuna ni Arceli Lizardo ti ito nga oras. Maria Tungga, talaga ta. Aji numag-numag na kasikas di nga nakutunga bakit nga medyo kido-kinod kasi sino pa nagana dati Maria Tungga. Maria Dajay, congratulations to Arceli Lizardo kakapsat. 20 pesos. May sapay. 1, 2, 3, 4, 5. May sapaya po iti mga bakiti awan na mamuk ditas ko na ni Marjorie Leste ni Rhea Taguba nakiktutak ta mo na Arceli Lizardo nga hanga taga Ballesteros ko nagiti taga Ballesteros andama mo kakapsat ken gayem ay nisakwit mo lang ati popular kanyadan Mamartek kano ajay sir gamin mamartek basta magdamag na nga kinukilod nga basta nga Maria Tungga ko nami di babasa kami ala dati ni Maria Tungga ko na iso nga po Arceli Lizardo pupukto sir kana pugto amot. Okay, kakapsat ken gagayam. Ging, ninong ko ni sa kuwit ko. Kakapsat kagayam, next question, last question kakapsat. Kani, ag-prepare na, di pa nag-live ko, di kami pa nakaluto. Agkakitubingan. Next question.
Dagiti mga ababak, isen yun to apo dagiti nagnagan yung agpaypayso dito. YouTube ko na yo. YT, TM, Smart Globe kasi tano YT no kunana kasi ado pa iti ada pa mga jak na lodan iya po iti nga ababak. YT ko na yo kaya nasaon kaya muktulat nga YT na abak kayo ti YouTube channel ko. Nya. Okay. Next question. Agwarti utok dito ita amin nga hamo nga malaglagit ako malagi po pati saksak po eh. Happy hahaging Catherine kakapsat karayom dagito ya po iti sumaruno nga question. Anya dagiday mamaingal nga para Mobile Sounds. idi ubing tayo kakabsat. Anya dagiti mamaingal idi nga talo nga politiko nga anya anya ipilyedo dagiti talo nga politiko idi in unana diti Cagayan province kakabsat iti second district iti Cagayan kunanalatan amoy apo di pukpukaw dagiti talo nga ada jingle dapo idi anya dagiti talo nga mamaengal nga politiko iti Cagayan idi kakabsat idi tempo iti nabayag basitin mga 1980s idi nagitalo nga mamaingal ti Cagayan na po nga politiko go nya nagana. Okay anya po nagitalo nga mamaingal idi nga politiko ti Cagayan nga lumablaban apo ti aglalawak no congressman no kay di dagiti apo iti mamaingal nga talo nga lalaki. Okay kuna ni Maribel Enrile Caragrino wrong. Enrile Aguinaldo Enrile Caragrino ni May Besamot. Amo Maribel no apay hanggang nangabak wrong jay karag mo tay magkarag-karag. Ni May Besamot apo dato ni May Besamot nangabak apo ti Besamot nangabak iti 20 pesos preload kapsa taidubing kami gino si panang kansyo mi Enrile Caragrino ibulos ti tao kunana kakapsa Enrile Caragrino kunana Enrile lang aro dun Ponce pa lang karag kunani ni Mati Susan ko Enrile Ponce karag no ni Enrile iso ni Ponce dadya yun iso nga Enrile Caragrino kakapsa iso dadya ti ipopukaw mi dubing kami ikati Enrile Carag Aguinaldo kano ni Marjorie Lester Enrile Caragrino kakabsat taji spelling ni Maribel karagmot nga karag lanya mo data tricycle mo nga karag kunadam so nga wrong inabak ni May Besamot 20 pesos kakabsat ken Cagayan alawang kakabsat ko busy din mo tibiangan nagluto kami tapos ready na kapo ti panag-live ko iti Facebook page. Thank you very much amin na po nangabak i-message dak YT TM Smart Globe kunayo ta amok to ti ipapaludak kakabsat ken Cagayan no manoda one ni Dian Castillo ni May 26 Melogin Tolentino Maribel Lizardo Bennett Lizardo Hamad Albani Dian Castillo Susan Florido Hamad Albani 20 Kati Escalona 20 ni Arceli Maria Tunga 20 May Besamot 20 kada kayo amin na po nagbuya. Thank you very much kada kayo amin. Thank you apo tao reno kastoy reno bamanok kayo muya po nagkakatawa kayo malagip today aglalaw kitay agitay
childhood memories tayo kakapsat. Thank you very much. Thank you kada kayo amin nga kuya. Thank you apo. Bye-bye. Agkikita tayo ito ti YouTube madamdama. Bye-bye kakapsat. Thank you very much.